Would you please welcome the Lord's elder and my pastor? Palun tervitage minu pastorit. Glory to God in Jesus' holy name. We thank thee and we praise thee, Jesus, for thou art the Christ, the Son of the living God. Hallelujah. Oh, so good to be here. Nii hea on olla siin. Tamar, thank you for being a man of God. Taimar, aitäh, et sa oled Jumala mees. For loving your community. Et sa armastad oma kogukonda. For opening your home. Et sa avad oma kodu. Because this is the heart of God. Sest see on Jumala süda. That we do these things. Et me teeme selliseid asju. I want you to understand that Americans go on the mission field. Aga ma tahan, et saaksite aru, et kui ameeriklased lähevad missioonipõllule. And they think they have something to offer. Ja nad arvavad, et neil on midagi anda. And then we come to a place like this. Ja siis tuleme meie kohta nagu see siin. And we receive much more than we have to give. Ja siis me võtame palju rohkem vastu, kui meil on anda. So I am humbled to be here. Nii et ma olen alandlikkuses siin praegu. And I am so thankful that the people of this country have loved us. Ja ma olen nii tänulik, et selle maa rahvas on armastanud meid. And pray that we can go home and change America. Ja ma palun, et minnes koju tagasi me võiksime muuta Ameerikat. God has a theme for tonight. And if you would understand the things that I'm going to share. Jumalal on üks teema teie jaoks täna õhtul. He is repeating himself. Ja ta kordab ennast. But when God repeats himself, aga kui Jumal kordab ennast, it's because he wants to emphasize, siis ta tahab, et sellele teemale nagu pööratakse erilist tähelepanu. He wants us to understand. Ta tahab, et me saaksime aru the things that he has to say. Nendest asjadest, mis tal on öelda. So in Joshua, et Joosuas, when the children of Israel were going to go possess the land, kui Iisraeli inimesed olid minemas ja valutamas Iisraeli maad, Joshua cried among the people. Siis Joosua hüüdis inimeste seas. He said, "Prepare yourself." Öeldes, valmistage end. Get ready. Tehke ennast valmis. Prepare your provisions. Pange oma varustus valmis. Because you are going to go in and possess your inheritance. Sest te lähete ja võtate üle oma pärandi. You're going to go in and get the promise. Te lähete ja saate selle tõotuse. And then when Jesus spoke in the book of Acts, ja kui nüüd or in the book of rääkis, John, sorry, in the book of John, Johannese evangeeliumis, he said, if anyone ta ütles, et kui keegi is thirsty, on janune, let him come to me and drink. Siis tulgu ta ja joogu. Let him come to me and drink. Lase tal tulla minu juurde ja ta joogu. He who believes in me, as the scripture has said, see, kes usub minusse, nii nagu kiri ütleb, out of his belly tema kõhust will flow rivers of living water. hakkavad välja voolama elavad veejõed. Out of his belly tema kõhust will flow rivers of living water. voolavad välja elava veejõed. The word says, do you not know that your body is the temple of the Holy Ghost? Ja sõna ütleb, et kas te ei tea, et teie ihu on Püha Vaimu tempel? Out of you sinu sees will flow rivers of living water. saavad voolama välja elava veejõed. Hallelujah. Yes. So the word that I need to bring to you tonight, the word that I have, see sõna, mis mul on teie jaoks täna õhtul, is about the rivers of living water on elava veejõgedest. That God has been talking to us about all evening long. Jumal on rääkinud kogu selle õhtu jooksul täna. Ezekiel 47. Ezekieli 47. So tonight the Lord says, prepare yourself. Nii et täna õhtul Issand ütleb, et valmista ennast. To receive your inheritance. Vastu võtma oma pärandi. To be full of the Holy Ghost. Saada täis Püha Vaimu. To be full of living water. Et saada täis elavat vett. He says, out of your belly. Ta ütleb, sinu kõhust will flow rivers of living water. voolavad elava veejõed. And in this scripture, he says, you can get in as much as you want. Ja siin selles kirjakohas ütleb, et sa võid minna nii sügavale, kui sa tahad. You can go as deep in God as you want to go. Sa võid minna Jumalas nii sügavale, kui sa tahad minna. You can have all of him that you want to have. Sa võid omada temalt kõike, mida sa tahad. Let's swim. Nii et ujugem. Let's get in. Lähme sisse.
Let's go deep Lähme sügavale and let's be full ja saagem täis of living water. elavat vett. Your body is the temple of the Holy Spirit. Sinu ihu on elava vaimu tempel. God has sent us to this generation. Issand on saatnud meid sellesse põlvkonda. You are not born early Sa ei ole liiga hilja sündinud. and you are not born late. Sa ei ole liiga vara ega liiga hilja sündinud. Saints of God, you're right on time. Ütle Issandale, et ma olen õigel ajal. You are right on Sa time. oled õiges kohas õigel ajal. Full of the Holy Ghost. Täis püha vaimu. Full of the Spirit of God. Täis Jumala vaimu. So that we can change our generation. Nii et me võiksime muuta oma põlvkonda. So that we can bring revival. Nii et me võiksime tuua ärkamist. So that we can bring Et anointing. me võiksime tuua võidmist. So that the Spirit of God will come in the earth. Et Jumala vaim võiks tulla maa peale. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So the word says that the river flows out of the vessel. Nii et sõna ütleb, et jõgi voolab välja ühest anumast, Out of the temple. templist. It flows out of the presence of God that dwells in you. See voolab välja Jumala ligiolust, mis on sinu sees. Because there are people around you and they are thirsty. Sest ümberringi on see inimesed, kes on janused. They need a word from Nad God. vajavad sõna Jumalalt. And God has tuned their ear to your voice. Ja Issand on tuuninud nende kõrvad sinu hääle järgi. He will help them to hear what you say. Nad saavad kuulma seda, mida sul on öelda. And if you will speak His word, Ja kui sina räägid tema sõna, they will receive Him. siis nad võtavad ta vastu. And they will be full of living water Ja nad also. saavad täis elavat vett.